France Club Bordeaux le Lille te po lo khel to thin Rio Mavuba France international midfielder hian lo ni to hian chanchin anei danglam ve khop mai apa hi Congolese mi ni in African ania Mavuba mafuila ni in professional footballer thin ani anu po African thau ni in Angolan ania anu te khwa West Africa a Angola muna hian tual chung indona a chhuala in lui kama long pakhata Rio Mavuba hi apiang ani chu chuan ngong anei lian khop maya birth certificate felfai takpo anei lo pha a birth certificate nei chuna chuan engnam nge engram mi le sa nge ti ain ziak lang lova thil in ziak chiang ber chu tuipuya piang ani ti te mai hi ani abak ani na tak a birth certificate atangin engma hriatur a omlo ahnua boruak ralmuang jok tongin France an pema in beng bel nget zelin footballa po aming alian tial tiala France national team tan match som pathum lai a khel ve ta hiala sangni som pali FIFA World Cup a te po khan France tan hian inlan tura kauzinga te po atel ta hiala ni kha birth certificate mumal po nei lo piantir atanga hun har sa tok chuti chungpo a footballa a hlotling chho thei hi fakmol mol tla kania Mavuba hian harsan na lian tam tak paltlangin hlotlin na atong bota ti po alang chiang hle France Club Lille le Bordeaux te akhel baka Spanish Club Villarreal te po akhel thina Sparta Praga te po khelin club level a hian match zanga somnga pahni lai khelin defensive midfielder hian Champions League Europa League UEFA Cup La Liga le League 1 te hial akhel phaka khovel eng a hmu tir lam ngai to in apian tirin hetiang athlen hi tu man an be se pui hau lawang hring nun hi atoi thu soi ani fawa ma se hring nun toy tak nia soi thin hi thil in thlak thleng lian tak din mun danglam dor hun thleng man turin a sei ve tok ani ti chiang tu ani ome damni le kuma thu nei lo ma ila van duai big om thei tho ma sela kan pian chua danin azir lawani po in kan hring nun herdang lam thei tur hian ma ni nge in theina sang tak kan nei ani ti min zir tir thar tu ni sela kan hlok pui zual ome kumsa khazakwa somko pariat khan bolok na player thazet mai Roberto Baggio khan ni pui transfer la in Inter Milan azomani kha Roberto Baggio largia athiam zia le an ngai san zia mechia in mel thale party thira an thiron ani thin zia ta chu then khat chuan kan la thra chiang viau ome Italian player thami hian kumsa khazakwa somko pariata bolokna atanga Inter Milan azom khan harsan na lian tak jersey number chungchanga a om hala Baggio kha number 10 haktir andu sia ama point he number hi ha ka du'a alar puisa ama Baggio number tura ngai ani boknen ma se heti hunlai hian number 10 hi Ronaldo Brazil forward khana hamek sia club lamtan po chinfel dan tu thiat thiam a har sa leang ti achiang chutiang boruak kara chuan Ronaldo khana hak lai number 10 chu Baggio aken thei thu asoi ta hlol maya mitam takin makti in an soi zui hiala chanchin bumi te po in Ronaldo ril ru that zia an tui pui zui hle chuti lai chuan Baggio number tur kha fel to ma sela Ronaldo zo kha ngai tua angai le ta a number 9 kha a position nen in Milberin an shebox si number 9 hak tiran du ta a ma se Chilean forward Zamorano khan khati lai khan number 9 a hameka chu ngai tua tham atling le ta ma se Chilean forward hi mi thatak ni in number 9 chu Ronaldo hi akian vele theita hlawa club tan chuan thok huaina tham atling ome Zamorano khan fakpo a hlo leya a number hak thin Ronaldo akian phal mai kha media te point an fakna sa hle chutiang thil a thlen nuwa chuan ama Zamorano hak tur number kha ti fel angai vele a hemitum hian football khovela thil thleng zen lo a thleng zui ta ani Zamorano hian number 9 a ha thei to silo chu wangin number 1 plus 8 ti in ziana hi a hata a number 1 le 8 in kara hian bel na chin chiana plus sign hi da in abel khomin number 9 ang anita a
ma se number 9 Ronaldo hak nen a inzia dan adang lam ta thunga en thuak chuan number 18 te po a ang hle kha jersey number 1+8 kha voin thlengin football khovela jersey number danglam berti in soi anita zelani ama Zamorano an asoi chwale danin Ronaldo kha khovela forward thaberani a training na po ama atangin ka injir na sathin hle a intara alo kaltir kha number 9 ka hame ka Ronaldo khan ka number kha min chu pui mi lova mindil ngai lo lung oi takin number 10 a hazui maya anuwa khatiang thil kan ton ta ka khachuan number 9 kha lom takin kapeta ani phu po aphuwa achan chu a thaber ani wangani ati khatianga number 1+8 a hak ta ka khachuan kha number kha alar chaklea Italia jersey ral tamber pol ni ngalin anchan lo khana alar ta phian ani tun naya Patrice Evra an Messi chungchang a soi hi kan hreto hlom mai thei ma se soilang vele reng rengila Evra hian Messi chungchang ti hian soin Messi hi Cristiano Ronaldo angin thokrim ngat se chuan Ballon d'Or hi tumsom panga zet adong thei hial mai thei ti in kan trom pui hlom emachu Messi talent hi thorim le chuan vak ngai lawa kan ruat nge Messi hi thokrim le zual se tun ai hian a hlotling na sa jokang kan ti nge tuna a thlenchin bak aya sang hi thlen tura om chuang lo kan ti nge he Argentine forward hi talent anei thajia chu kan chiang tlanga ma se a thorim zia hi tia soi ani ngai meu lova chuti chung chuan a ber huanga a om thei tho thunga Evra hian thokrim le zual pheise chuan tun ai hian aro puyang ala tita deuh chu ani hi Kylian Mbappe chungchanga Arsenal legend Thierry Henry atong chuak vele ta a ti hian soin Mbappe hian in elna tak ama chon tu ani chuan PSG atang hian chuakin chona lian jok ama chon turani ati Arsenal legend hian soi chun zomin engwangin nge Arsenal kha ka chua san achan ka thrilang cheu khovela hian in elna zaw jok le kalang ma chon lote ma chon ka duwa in elna haw tak ma chona chona thar ma chon ka du wangani Arsenal kha ka mangaya ma se in elna ma chon bel zel kha ka ngai na telbok Mbappe po hian churil ru chu aput angai to a chona thar ama chon hi ahun to ani ati Mbappe khelna Paris Saint-Germain hi Bayern Munich laka an tloma wangin UEFA Champions League atangin antla a Mbappe Messi le Neymar te UEFA Champions League season kalmeka big kan muto don lo PSG hi team thani ma sela an omna France Football League sangber League 1 enin in elna hi a haw tak tok lo ti pui an ni fawa chu wangin an player tha then khat hian fiana haw tak an ma chon tam tok lova an theina tak alang thin lo ti in soi an ni fo Henry po hian Mbappe hi France a chau lo deuh chet la turin adu ta ani deuh bere nikum sangni somni pahnia Chelsea in Tottenham an mi khwal tum khan Stamford Bridge studio a Rio Ferdinand le Harry Redknapp ka Chelsea legend Gianfranco Zola te kha tactic lam sei ho tura ti annia ma se Zola an studio apan lain backstage a English mi duty pakhat chuan Chelsea legend Zola hi lu tlang alo phal lova adang tatlata Rio Ferdinand khan lo ria in rang takin backstage lama apheya duty hena chuan Rio khan ti hian soin Zola hi ilu tir a that jok karing ishelo ani mai theya ma se he Stamford Bridge hi ishia ani chuan he muna legend hi isheturani ti in ashil Zola khan Chelsea tan match zathum som khelin gol somsari pariata khunga asi somni pali nei bokin Blues legend ro pui ber polani a sangni pali khan Queen Elizabeth ne na tangin choimoina sang bik te po alo dong to ani backstage a duty khan Chelsea legend ro pui tak ani ti kha ashelova shiani se za takin akal tlang tiranga thla te hial alak pui du jok mai thei Chelsea tan akhet lai khan Zola hi Bayern Munich Liverpool Real Madrid AC Milan Juventus Barcelona le Manchester United te po in laklu tumin an hel thina ma se Stamford Bridge player rin om Chelsea Italian player ro pui bera mitam takin an soizui tak anita zoka
Chelsea tan chuan pangai san om tak ani engpo ni se hriat lo na hian mi hring te hi at thak takin chet bin lak tir thei ti lan tir tu atling ome